ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбаси барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Сора Холиқназарова. рӯзи гузашта асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармонҳои худ ду тан шахсияти шинохтаи ҷумҳурии исломии Афғонистон, Шодравон Бурҳониддини Раббонӣ ва Шодравон Аҳмадшоҳи Масъудро пас аз марг бо мукофоти олии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардониданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 2 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармонҳои худ ду тан шахсияти шинохтаи ҷумҳурии исломии Афғонистон, Шодравон Бурҳониддини Раббонӣ ва Шодравон Аҳмадшоҳи Масъудро пас аз марг бо мукофоти олии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардониданд. дар фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии собиқ президенти ҷумҳурии исломии Афғонистон профессор Бурҳониддини Раббонӣ бо ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 омадааст. ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқ президенти ҷумҳурии исломии Афғонистон профессор Бурҳониддини Раббонӣ барои мусоидат ва миёнҷигарӣ ба баргузории музокироти байни тоҷикон дар солҳои 1993-1996 ва саҳми бузург дар раванди истиқрори сулҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардонда шавад. дар фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии собиқ вазири мудофиаи ҷумҳурии исломии Афғонистон, қаҳрамони миллии Афғонистон Аҳмадшоҳи Масъуд бо ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 низ омадааст. ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқ вазири мудофиаи ҷумҳурии исломии Афғонистон, қаҳрамони миллии Афғонистон Аҳмадшоҳи Масъуд барои мусоидат ва миёнҷигарӣ ба баргузории музокироти байни тоҷикон дар солҳои 1993-1996 ва саҳми бузург дар раванди истиқрори сулҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардонида шавад. бояд гуфт ки ордени Исмоили Сомонӣ мукофоти олии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони арзанда барои хизматҳои шоён супорида мешавад. ордени Исмоили Сомонӣ аз нуқра сохта шуда ситораи 8 қира мебошад. канораҳои ситора зарандуд ва ситораи 8 қираи нуқрафоми дохилиро ташкил медиҳанд. дар маркази ситора медальёни тасвири барҷастаи зарандуди шоҳ Исмоили Сомонӣ аст. дар давродаври медальён дар ранги кабуди сирдавон дар ҳошияи зарандуд навиштаҷоти Исмоили Сомонӣ бо ҳарфҳои зарандуд иҷро шудааст. дар қисми поёни медальён ду навдаи зарандуди дарахти ғор сабт ёфтааст. дар тарафи қафои ситора рақами он нақш шудааст. тасмаи ордени Исмоили Сомонӣ тасмаи парниёни ранги кабуд буда дар канорҳояш рахи зарандуд дорад. паҳноии тасмаи ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 100 мм, паҳноии рахҳо ва масофа аз канорҳои тасма 3 мм мебошад. зеҳи овезаи доимии фулузӣ паҳноияш 38 мм, баландиаш 10 мм буда бо тасмаи парниёни ордени Исмоили Сомонӣ рӯкаш шудааст. зеҳи ордени дараҷаи 1 дар миёна бандинаи қутраш 8 мм ва шерозаи тилоранг дорад.
مطابق بند 29 نقشه چاره‌بینی‌های اساسی ریاست جمهوری تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای برای سالهای 2020-2021 که 8 اکتبر سال 2020 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است، امروز تحت ریاست وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده و رئیس بانک ملی تاجیکستان حاکم خالقزاده واخوری نوبتی وزیران مالیه و راهبران بانک‌های مرکزی ملی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در شکل مجازی برگزار گردید. در چاره‌بینی مذکور وزیران مالیه و راهبران بانک‌های مرکزی ملی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای از جمله جمهوری هندوستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری مردمی چین، جمهوری قرغیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اینچنین دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای ولادیمیر نوروف اشتراک نمودند. در جریان مشورت که در فضای دوستانه و همدیگر فهمی برگزار گشت، اشتراکچیان طبق روزنامه مجلس موافقه شده مسئله های مالیوی و اقتصادی را مورد محاکمه قرار دادند. همزمان مطابق برنامه کاری، اشتراکچیان فکر و ملاحظه های خود را وابسته به تأسیس بنیاد رشد سازمان همکاری شانگهای و بانک رشد سازمان همکاری شانگهای بیان نمودند. طرف‌ها به خلاصه آمدند که مشورت‌ها در سطح کارشناسان جهت محاکمه و بررسی مسئله بالاذکر ادامه داده می‌شود. اینچنین در حاشیه واخوری معلومات دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای وابسته به تأثیر اجتماعی و اقتصادی پاندمی کووید 19 و اقتصادیات، چاره‌بینی‌های اندیشیده شده ضد بحرانی جهت کاهش دادن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و تطبیق چاره‌بینی‌های من بعد در این سمت پیشنهاد کرده شد. امروز در شهر دوشنبه به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و سالگرد نوبتی تأسیس یابی گواردی ملی تاجیکستان جمع آمدی با شکوه ایدانه برگزار گردید. همکسبان ما در همین باره شرح بیشتر دارند. امروز خدمتچیان حربی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان دو جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی و روز تأسیس یابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان را با روحیه بلند وطن دوستی و افتخار از تاجیکستان صاحب استقلال با تنتنه تجلیل نمودند. نخست پرچم جمهوری تاجیکستان و بیرق جنگی گواردیای ملی همچون رمزی استقلال و آزادی، صداقت و افتخار و ننگ و ناموس ملی از جانب افسران و سربازان بتالون قراول فخری به میدان وارد کرده شد. سپس از جانب هیئت شخصی سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا داد. در جمع تنتنوی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و سابقه‌داران گواردیای ملی اشتراک نمودند. کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان پیام تبریکی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را به هیئت شخصی گواردیای ملی رسانده آنها را به جشن استقلال دولتی و روز تأسیس یابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد گفتند. از راه پرشرف جنگی و سهم ارزنده افسران و عسکران گواردیای ملی در سالهای اول استقلال دولتی، برقرار نمودن صلح و وحدت ملی، جسارت و مردانگی آنها در راه مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی یادآور شدند. همچنین تاکید کرده شد که گواردیای ملی نهاد مخصوص نظامی است که وظیفه‌های مهم دولتی را به ذمه دارد. اجرای این وظیفه‌ها پیش از همه صداقت و محبت به این سرزمین و مقدسات آن را تقاضا می‌نماید. در ادامه از پیام تبریکی پیشوای ملت تاکید گردید که افسران و عسکران گواردیای ملی باید با انتظام قطعی حربی، مهارت بلند کسبی، ملکه و دانش مکمل، شجاعت و دلیری، هوشیاری و زیرکی و صداقت و جسارت نمونه عبرت باشند. سپس فرمانده گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان گنرال لیتنانت گواردیا باباجان جمالزاده از کمک و دستگیری‌های حکومت و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری کرده از دستاوردهای گواردیای ملی در طول 26 سال فعالیت و وظیفه‌های آینده هیئت شخصی یادآور شدند. در ادامه چاره‌بینی تنتنوی 19 نفر خدمتچیان حربی گواردیای ملی برای خدمت شایسته و نشاندادهای بلند در تیاری جنگی از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های نوبتی حربی سرفراز گردانیده شدند.
инчунин гурӯҳи дигар аз номи фармондеҳи гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо медалҳои ҷашнӣ, ифтихорнома ва рутбаҳои навбатии ҳарбӣ сарфароз гардиданд. ватан ба президент ба халқи бузурги тоҷикистони хона хизмат мекунад. ман имрӯз дар ин ҷашни бошукӯҳ бо медали ҷашнӣ, медали шавқат сарфароз гардам. ман миннатдории худро ба сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мерасонам, ки дар баробари хизматчиёни ҳарбӣ мо табибонро бо медали шавқат сарфароз гардондам. дар оянда аз ин ҳам зиёдтар барои ватан содиқона хизмат мекунам. мо бонувон хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллӣ аз дастгирии ғамхоранаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ хеле миннатдорем. дар ин ҷашни пуршукӯҳи истиқлолият ва 26-умин солгарди гвардияи миллӣ бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ман имрӯз ба рутбаи баланди полковники хизмати тиббӣ сарфароз гардидам ва боварӣ мекунонам, ки дар оянда барои гулгуншукуфӣ ва сулҳу суботи тоҷикистони азизам сарбаландона, содиқона ва софдилона хизмат намоям. дар қисмати дуюми ҷамъомади тантанавӣ батальёни қаравули фахрии гвардияи миллӣ маҳорати ҳарбии хешро бо ҳаракатҳои мавзуни низомӣ, яъне плацконсерт бо силоҳи карабин намоиш доданд. дар идомаи чорабинӣ ҳайати шахсии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо чусту чолокӣ навиштаҷоти 30 соли истиқлолро дар саҳни қисми ҳарбӣ тасвир карда, бори дигар садоқату самимияти худро ба ватан, ба президент ва халқи бузурги тоҷик баён намуданд. ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори ҷашни истиқлоли давлатӣ ва рӯзи таъсисёбии гвардияи миллӣ таҳти оҳангҳои мутантани оркестри ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо гузашти низомии ҳайати шахсӣ батальёни қаравули фахрии гвардия, афсарони дастгоҳи марказӣ, ҷузъу томҳои таъиноти махсус, хизматчиёни ҳарбӣ, занону бонувони гвардияи миллӣ ва дигар ҷузъу томҳои зудамали гвардия ҷамъбаст гардид. дар маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маҷлиси кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон баргузор гардид, ки он ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида шуд. дар ин ҷамъомади тантанавӣ нақши ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар бунёди давлатдории миллӣ ва таҳкими истиқлолияти давлатӣ мавриди омӯзиш ва муҳокима қарор гирифт. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон муовинони раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, раиси комиссияи марказии тафтишотии ҳизб, аъзои фраксияи ҳизб дар парлумони кишвар, кормандони масъули дастгоҳи марказӣ, як қатор раисони кумитаҳои иҷроияи ҳизбии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, намояндагони ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон, сӯзандагони ватан ва дигар фаъолони ҳизбӣ иштирок доштанд. зимни суханронии муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон абдуҷаббор азизӣ таъкид дошт, ки миллати соҳибтамаддуну фарҳангсолори тоҷик маҳз бо файзу баракати истиқлол ба давлатдории миллӣ ва эъмори ҷомеаи демократӣ расид.
дар ҳамаи дастовардҳои мо дар самту бахшҳои гуногун ва муҳими давлатдорӣ ҳизби халқии демократии тоҷикистон ки худ зодаи даврони истиқлол ва тафаккури созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, нақши муассир ва мондагор дорад. имрӯз бо қаноатмандӣ гуфта метавонем ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба як нерӯи тавонои сиёсӣ табдил ёфтааст. дар сафҳои он қариб 500 000 аъзо шомил аст. зикр намуд Абдуҷаббор Азизӣ. тазаккур дода шуд ки мардуми шарафманди кишвар ба ғояҳои сӯзандаи ҳизб эътимоди қавӣ доранд, зеро он дар сафи пеши сӯзандагию бунёдкорӣ ва ташаббускориҳо қарор дорад ки барои ваҳдати миллӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, созандагию ободонӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва таъмини зиндагии шоистаи мардум равона гардидааст. мавриди зикр аст ки яке аз дастовардҳои муҳимтарини ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳифз кардан ва таҳким бахшидани давлатдории миллӣ мебошад. ин масъала дар шароити пуртазоду печидаи солҳои охир рӯз ба рӯз мураккаб шудани вазъи геополитикии минтақа ва ҷаҳон, шиддат гирифтани рақобат ва бархурди манфиатҳои кишварҳои абарқудрат ва таҳти таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ осебпазир гардидани истиқлоли давлатҳои миллӣ аҳамияти торафт ҷиддии ҳаётӣ пайдо мекунад. густариши худшиносиву худогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстиву ватандории мардум ва баланд гардидани маърифати сиёсиву ҳуқуқии аҳолии кишвар, бахусус наврасону ҷавонон, дастоварди дигари даврони истиқлол ба ҳисоб меравад. дар ҳамин ҷамъомади идона ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор фаъолони ҳизбӣ низ бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида шуданд. ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Насриддинзода Эмомалӣ Сайфиддин мукофотҳои давлатиро дар вазъияти тантанавӣ ба соҳибонашон тақдим намуд. инчунин дар асоси супориши раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи сарфароз гардонидан ба ифтихорнома ва сипосномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон раёсати кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ин хусус қарори алоҳида қабул намуда дар вазъияти тантанавӣ як қатор фаъолон бо ифтихорнома ва сипосномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон қадршиносӣ гардиданд. ғамхорӣ дар ҳаққи ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоят, шахсони ниёзманд ва дастгирии онҳо дар сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумлаи самтҳои муҳим буда, дар тамоми қаламрави мамлакат гурӯҳҳои зикршудаи аҳолӣ аз ҳар як иқдому ташаббуси хайрхоҳона ва инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустаме Эмомалӣ бараҳманд мегарданд. бо мақсади таҷлили ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, ҷиҳати расонидани кӯмаки моддӣ ба иштирокчиёну маъюбони ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945, шахсони ба онҳо баробар карда шуда, ятимони кӯли муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии мактаб-интернат барои кӯдакони ятим ва бепарастори шаҳри Душанбе, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи ҷудо намудани маблағ ба имзо расид. дар асоси ин қарор раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе вазифадор гардиданд ки дар арафаи таҷлили ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби сарпарасторон, фондҳои хайрия ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ расонидани кӯмаки моддӣ ба тарбиятгирандагони мактаб, интернатҳо ва шахсони яккаву танҳо тадбирҳо андешанд. имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон бо ибтикори суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи судҳои иқтисодӣ дар меҳвари истиқлолият, ислоҳоти судӣ ҳуқуқӣ, ба амалбарории адолати судӣ дар асоси баробарҳуқуқии тарафҳо ва мубоҳиса конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ баргузор гардид. дар кори конференсия намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, суди конститутсионӣ, суди олӣ, маҷлиси намояндагон, прокуратураи генералӣ, маркази миллии қонунгузорӣ, собиқадорони соҳа, олимони соҳаи ҳуқуқ, иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намуданд.
ضمن همایش ناطقان دایر به ماهیت و دستاوردهای استقلالیت دولتی و رشد مقامات سودی در این دوره ابراز عقیده نمودند. گفته شد که یکی از دستاوردهای مهمی که مردم کشور در نتیجه استقلالیت دولتی کامیاب گردید این ارزش عالی اعتراف شدن حقوق و آزادی‌های انسان میباشد. در این زمینه فعالیت دولت و حکومت، ساختارهای مربوطه نهادهای دولتی و تمام قشرهای جامعه به آن روانه گردید که هر یک شهروند از این کفالت‌های کانستیتوسیونی همه طرفه برخوردار باشد. ابراز گردید که دوران استقلالیت دولتی به مقامات سودی همچون ساختار کلیدی در مسائل رعایت و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند اهمیت مخصوص داده شده، با قبول سندهای دخلداری حقوقی به اصلاحات سودی و حقوقی در جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده در نظام سودی سودهای کانستیتوسیونی، حربی و اقتصادی تأسیس داده شدند. یعنی سودهای اقتصادی ثمره استقلالیت دولتی میباشند. ذکر گردید در همایش. در فروردی چهاربینی مشاور بخش اردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل حقوقی با نمایندگان مقامات سودی که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانیده شدند جایزه‌هایشان را سپرید. چهاربینی تنتنوی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نیز برگزار گشت. در همچنین یک زمره کارمندان نهاد با مکافات قدردانی گردیدند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. در دوام 30 سالی صاحب استقلالی در ساحه مهنت و شغل اهالی شرایط و امکانات مساعد فراهم آمده با دستگیری به واسطه رهبریت عالی کشور در ساحه‌های اقتصادی 4.8 میلیون جای کاری تأسیس داده شد. در این باره ضمن یک چهاربینی تنتنوی که در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی برگزار گردید اطلاع داده شد. در چهاربینی مذکور همچنین نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز اشتراک و سخنرانی کردند. گفته شد که در مدت صاحب استقلالی لیسه‌های کسبی تکنیکی نویاهای خوالینگ، سنگور، دیوشتیش، فرخار، دنقره و فیلیال لیسه کسبی مخصوصی مایوبان در نویای روشن تأسیس داده شده. این حال در کشور 62 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی عمل می‌کند که در آنها از روی 14 سمت و 97 اختصاص کادرهای کارگری تیار کرده می‌شود. تنها از سال 2014 تا امروز قبول خوانندگان به مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی نزدیک به 100,000 نفر را تشکیل داده، همه آن در زمینه امکانات‌های مادی و تکنیکی این مؤسسه‌ها اختصاصی مورد نیاز خود را آموختند. اینچنین توسط کورس‌های کوتاه‌مدت در این مؤسسه‌ها نزدیک به 70,000 شهروند از روی 57 اختصاص به کسب آموزی فرا گرفته شد. ابراز گردید ضمن سخنرانی. بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همچنین در این چهاربینی یک قطار کارمندان وزارت با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانیده شدند. یک عده کارمندان دیگری وزارت برای نائل گردیدن به دستاوردها و کامیابی‌های خدمتی با مکافات‌های سعودی قدردانی گردیدند. وابسته به تجلیل شایسته از 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در وکالتدار عاید به حقوق انسان نیز جمع آمد دایر شد. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش نوبتی. استقلالیت برای ما رمز عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت دولتسازی و دولتداری مستقل، کار و پیکار پیگیرانه سازندگی از متلاش‌های فداکارانه رسیدن به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را آموزانیده، معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و در یک وقت حیات آزادانه هر فرد و عالی‌ترین درجه بخت و سعادت واقعی ملت را تأمین نمود. با ذکر این نقطه در مقامات وکالتدار عاید به حقوق انسان بخشیده به استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همایش برگزار گردید. در چهاربینی رهبریت و کارمندان مقامات اشتراک نموده با سخنان افتتاحی حاضرین را به این سنه مبارک تبریک نمودند. گفته شد که ملت تاجیک برای تحکیم استقلالیت، نگهداشت یکپارچگی مرز و بوم، رسیدن به صلح و وحدت و یگانگی، انتخاب راه راست رشد و ترقیات، کانستیتوسیای مملکت را قبول کرد. به شرافت استقلالیت دولتی در تاجیکستان نظام کامل حفظ حقوق انسان تشکیل کرده شده، در سطح کانستیتوسیا مقرر کرده شد که انسان حقوق و آزادی‌های او به صفت ارزش عالی اعتراف شده‌اند. با نظرداشت این اشتراکیان تذکر دادند که تجربه زیاده از 10 ساله فعالیت مقام وکالتدار عاید به حقوق انسان نشان می‌دهد که این نهاد در نظام ملی حفظ حقوق انسان موقع خود را کسب نموده، در حمایت، برقرارسازی و پیشبرد حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند و عملی‌گردانی سیاست دولتی در این سن
фаъолияти босамар бурда истодааст. дар идомаи чорабинӣ баромадкунандагон аз паҳлӯҳои таърихӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии истиқлолияти давлатӣ, дастовардҳои Тоҷикистон дар самти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва тақвияти сулҳу суботи ҷомеа ёдовар шуда, ҳозиринро ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, худшиносии миллӣ, қадршиносӣ аз сулҳу субот ва кӯшиш намудан баҳри тинҷию амонии кишвари азизамон Тоҷикистон даъват намуданд. дар идомаи чорабинӣ баромадкунандагон аз паҳлӯҳои таърихӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии истиқлолияти давлатӣ, дастовардҳои Тоҷикистон дар самти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва тақвияти сулҳу суботи ҷомеа ёдовар шуда, ҳозиринро ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, худшиносии миллӣ, қадршиносӣ аз сулҳу субот ва кӯшиш намудан баҳри тинҷию амонии кишвари азизамон Тоҷикистон даъват намуданд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама шаҳру навоҳии мамлакат чорабиниҳои идона зери унвони даҳаи тантанаҳо ташкилу роҳандозӣ гардида, дар он намояндагони тамоми қишрҳои ҷомеа ин ҷашни бузурги миллиро бо хушнудиву сарфарозӣ истиқбол гирифта истоданд. чунин як чорабинии идона дар ноҳияи ҷалолиддини балхии вилояти хатлон доир шуд ки ҳамкорони мо аз ҷарони он гузориш омода карданд. бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ тибқи банди нақша чорабиниҳо бахшида ба 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии идона зери унвони даҳаи тантанаҳо бо фарогирии аъзои ҳизб ва кормандони ҷамоатҳои деҳоти ноҳия баргузор гардид. меҳмонону масъулин дар ин рӯз аз намоиши дастоварду ҳунарҳои занону бонувони чирадаст ва муассисаҳои таълимии томактабии ноҳия дидан намуда бо омӯзгорону бонувони чирадаст суҳбати самимӣ оростанд. ин чорабинии зебое ки имрӯз дар ин ҷо ташкил ва баргузор мегардад боди дигар муаррифӣ менамояд аввалан фарҳанги моро, дуюм сиёсатмадор будани пешвои моро ки дар садри ҳизби халқи демократӣ меистанд ва бешубҳа нест ки мегӯянд он ҳизб ки бунёдгараш марди худост, бунёдгари ин ватану хонаи мост. бояд ҷаҳду талош намоем, пайрави сиёсати ин марди накӯ бошем то тавонем ҳампару ҳамболи ӯ, ҳампайкори ӯ дар пешрафти ҷомеаи имрӯз дар Тоҷикистони азизи хеш саҳмгузор бошем. дар толори маҷлисгоҳи шуъбаи маориф раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Лола Сулаймонова кори ҳамоишро оғоз бахшида зикр дошт ки истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун дастоварди бузурги миллати тоҷик моро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун мардуми соҳибдавлату соҳибтамаддун шиносонд. дар шароити кунунии ҷаҳонии муосир таҳкими истиқлолият, устувор гардонидани пояҳои давлатдорӣ ва баланд бардоштани сатҳ ва зиндагии инсон барои на танҳо мардуми тоҷик балки тамоми инсоният мазмунан ҳаёти нав пайдо мекунад. истиқлолият барои мо ҷавонон ин пеш аз ҳама хушбахтӣ, озодӣ ва мустақилии том мебошад. маҳз дар даврони истиқлолият мо тавонистем занон, ҷавонон ба як қатор дастовардҳо ноил гардидем. мо кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия кӯшиш менамоем ки дар таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва ҳифозати он саҳми худро гузорем ва ҳамеша барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум талош намоем. ҳамчунин дар кори ҳамоиш муовини раиси ноҳия ва раисони якчанд ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба сухан баромада аз омодагиҳо ба ҷашни истиқлоли давлатӣ, ободонию деҳаву маҳал, пешравиҳои ташкилотҳо ва аз дастовардҳои даврони 30 соли истиқлолият ибрози ақида намуданд. дар фарҷом ғолибони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуда ба аъзоёни нав шаҳодатномаҳои ҳизбӣ тақдим карда шуд. дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон ҳам чорабинии ҷумҳуриявии даҳаи тантанаҳо доир шуд. ширкаткунандагони ин ҳамоиш дастовардҳои соҳаҳои алоҳидаи хоҷагии халқро ба маърази дид гузоштанд. гузориш дар ин хусус. бахшида ба 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати деҳоти Ситораи сурхи ноҳия чорабинии адабию фарҳангӣ зери унвони даҳаи тантанаҳо баргузор гардид. дар ҳафти баргузории чорабинии мазкур роҳбарияти ноҳия, собиққадорону фаъолони ҷамоат, аъзоёни фаъоли ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан ва волонтёрони ҳизбӣ ширкат варзиданд. меҳмонону масъулин дар ин рӯз аз намоиши дастоварду ҳунарҳои занону
به عنوان چیردست و مؤسسه‌های تعلیمی جماعت دیدن نموده با آنها صحبت‌های گرم و صمیمی آراستند. رئیس ناحیه یاون ضمن برآمد خویش از دستاورد و کامیابی‌های 30 سال دوران صاحب استقلالی مملکت سخن رانده از حاضرین دعوت به عمل آورد که این نعمت بی‌بها را باید چون گوهرک چشم حفظ نماییم و بهر آبادانی کوچه و محل جای زیست خویش سهمگزار باشیم. همچنین رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه یاون از آمادگی‌ها به جشن استقلال دولتی، آبادانی و دهه و محل و دستاوردهای دوران 30 سال استقلالیت نزد حاضرین ابراز عقیده نمود. در فرجام به یک قطار جوانانی که همکنون به صف اعضایان حزب پیوستند از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه یاون بلیط‌های حزبی تقدیم کرده شد. در قسمت فرهنگی چهاربینی کارمندان بخش فرهنگی ناحیه با پیشنهاد سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه برآمد نموده خاطر جمع آمدگان را بالیده گردانیدند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президент جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهها سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردند. این اقدام طی 3 سال گذشته بابت انکشاف بخش‌های مورد نظر تکانی تازه بخشید. در همین زمینه تعداد معینی سیاحان خارجی و داخلی به شهر ترسونزاده سفر نموده موضع‌های سیاحی این شهر اگروصنعتی را تماشا کردند. همکارنمان خورشید حلیموف و طاهر سلیمانوف در همین خصوص گزارش می‌دهند. با تشبث کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده یک گروه سیاحان خارجی و داخلی به موضع‌های سیاحی این شهر اگروصنعتی تشریف آوردند. نخست مهمانان از باغ‌های سامان و وطن انگورپروران اصیل شهر ترسونزاده دیدن نمودند. در حقیقت شهر ترسونزاده طبیعت زیبای و نوتکرار و موضع‌های خوشبود و هوا، باغ‌های انگور و دیگر میوه‌ها، رستنی و چشمه‌های شفابخش دارد که می‌توان برای رشد ساحه سیاحی در شهر مورد استفاده قرار گیرند. این باغ‌هایی که از کلانترین خواجگی‌های انگورپروری مملکت به شمار رفته، کارمندان آن تجربه بوی نگاهبین تاک و پرورش انگور را صاحبند. این زمان در زمین‌های خواجگی 7 نمود انگور از جمله حسینی سیاه و سفید، غلبه، شاهانه، پیشپزک، کشمش سیاه و سفید پرورش کرده می‌شود. باید ذکر نمود که یکی از هدف‌های استراتژی حکومت تاجیکستان این تامین امنیت عضوقواری مملکت میباشد. شهر ترسونزاده در برابر شهر صنعتی بودن منطقه اگراری کشور حساب می‌یابد. در این شهر دهقانان اصیل و زحمت‌کش فعالیت می‌کنند که هر وجب زمین را ثمرناک استفاده برده حاصلی بلند به دست می‌آورند و در تامین بازار استعمالی داخلی اینچنین افزایش اقتدار صادراتی کشور سهم باسزای خود را گذاشته ایستادند. نتیجه زحمت آنهاست که حجم محصولات کشاورزی حالا نسبت به سال‌های اول استقلالیت 2 برابر زیاد شده است. همینطور اشتراکچیان از این موضع‌های سیاحی دیدن نموده از تماشای آن به خود تأثیرات خوب گرفتند. کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه واسه در آزمون جمهوری فرهنگی و معرفتی بهترین مدیر، بهترین کاتب جماعت، بهترین حسن خط، بهترین بایگانی، بهترین سخنور و بهترین خدمترسان شرکت ورزیدند. تدبیر مذکور بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دایر شد. از رفت این آزمون همکارانمان گزارش می‌دهند. بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه واسع در آزمون جمهوری فرهنگی و معرفتی بهترین مدیر، بهترین کاتب جماعت، بهترین حسن خط، بهترین بایگانی، بهترین سخنور و بهترین خدمترسان که بین کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی دایر گردیده ایستاده از شرکت ورزیدند. در قصر فرهنگ ناحیه بخشیده به سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی، چهوران و هنرمندان نمایشگاه هنرهای مردمی را تشکیل نمودند. در نمایشگاه بهترین چکنی و کشیده‌دوزی، گلدوزی، محصول هنر دوریدگری، آهنگری و غیره پیشنهاد کرده شده بود. وابسته به شرطهای آزمون در حالت تنتنوی عقد نکاح یک جفت نوخانه‌داران گذرانیده شده و آنها شهادتنامه عقد نکاح تقدیم گردید. اینچنین به 40 نفر کودکان نوزاد از مرکز شهرک و جماعت های دهات شهادتنامه‌های تولد به طور رایگان و تحفه‌ها سپاریدند. هیئت حکمان از طرز حجتگذاری، خط زیبا، استفاده کامپیوتر و دیگر تجهیزات معاصر و بایگانی و نگهداری حجت‌ها، طرز جابجاگذاری کتاب‌ها، رفع‌های کتاب دیدن کردند.
ҳадафи баргузории озмуни мазкур барои баланд бардоштани сатҳи дониш ва масъулияти кормандони шуъба ва бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, котибон, коргузорони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, истифодаи техникаи муосири электронӣ, гузаштан ба низоми ягонаи электронии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, риояи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, одоби муошират, мустақилият ва ороиши шуъба ва бахшҳои сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳотро дар бар гирифта бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида истодааст. дар идомаи чорабинии фарҳангӣ маърифатӣ мудири бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи восеъ ва мудири шуъбаи раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандии вилояти Хатлон баромад намуда иброз доштанд, ки озмуни мазкур дар баробари дигар ҳадафҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, пешгирӣ аз бекоршавии никоҳ дар байни оилаҳои ҷавон ва ғайра равона гардидааст. аз ҷониби сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия ва котибони ҷамоатҳо барои фаъолияти пурсамар ва иҷрои вазифаҳои хизматӣ ифтихорномаҳо супорида шуд. инчунин ба собиқадорони соҳа ва аъзоёни оилаҳои намунавӣ, фаъолоне ки пайваста аз вайроншавии оилаҳои ҷавон пешгирӣ менамоянд, тӯҳфаҳо тақдим гардид. чорабинӣ бо пешниҳоди барномаи фарҳангӣ аз ҷониби кормандони бахши фарҳанг анҷом пазируфт. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи восеъ барои барномаи Навид. дар Зеландияи нав ҳамлаи мусаллаҳона сурат гирифт. мувофиқи иттилои расонаҳои хабарӣ, дар натиҷаи ин ҳамла чанд нафар маҷрӯҳ шуданд. дар штати Калифорнияи Амрико амалиёти